Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram okchari haukiba January gi tang mangada Accountant General AG Manipur D J Shankar na thokiba account statement duga chahina senba chahi lising ani tara taruk tara threat ki account statement maduta maruina phondoki wapum si lupa lising crore lising manga gi mathakta hai batar masigi utilization certificate se granting aid ko center te lak ba sentang sigi utilization certificate se hoji phaw pi bangam na UCP bangam na leire habi wapum si chauna media sing da phondoki ba leire hariba UCP bangam da bagi matang asida khana neno gtang asi Impact News ki studio lengsen lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ke spokesperson Obiriba Oja Dr. Nimaichand Luwang ni ham to Nimaichand Mataram Cheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us Hueyen Lanpao Manipuri gi Meite Meg amadi Bangladesh ani maki editor Obiriba Oja Hemantakumar Ningomba Oja Ningomba Sutaram Cheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ke spokesperson Obiriba Oja Hareshwar Goswami ni Oja Goswami Sutaram Cheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us Manipur University ki Economics Department ki assistant professor Obiriba Oja Dr. Chinglen Meisnam ni Oja Chinglen Sutaram Cheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan bo question se oja mari makke open question ye to start with ai oja Chinglen Meisnam de dum hujjar ke oja akoi gi lupa crore lising manga gi mathak hen bagi hai batare masigi granting 8 lakh bagi utilization certification hoji phaw UC pikhat pangam da madu su koi sen ba chahi ohum gi hata 2014 15 15 16 amade 16 17 hai batare 17 March phaw bagi chahi ohum gi sen ba chahi ohum gi utilization certification pi bangam da bandana ngam da bagi wafam lai basi masina masigi wahan tokna kari oidori bno masina maram oidana hojik makha taba hojik chali basen ba chahi adu tungi sen ba chahi sing da karam makal gi impact la ka da habi matang khang thambiyo sarkar ma koi gi man good governance and haris masi koi kai na on ge bu hadi without a certain degree of financial discipline aduga my transparency aduga magi accountability hariba mayam cha masi yaudragadi koi sarkar magi governance ki quality sa masi koina yeng matam da madu quality lei haina lawroi aduna masi manung da koi financial discipline sa masi ngak ti habisi koi yeng ko matam da koi UCC hamaru oire aduna UCC habisi koi financial discipline ngak na bai da mutadi ngak ti yeng na bai da mutadi masi mandatory ne aduna koi UCC Tagat Paisi, Matamzana Tagat Paisi, Yam Tangai Fadi. Rosing Manipuda, Hosik Hari Bakogi, Ezigi reports, Machine Mamangi, Zahisingi, Koi report, Maputora Eve, Masiki Matungina, Koi Hosi Pogda Lady Bag, outstanding. You see the Magi amounts, Masi Sahi Ohum see that last 3 fiscal years. Masakuna Udisi, 5,000 Duga 67 or Mala, Koi crore. When a Hari Basiki amount, Siga Lunina, Monuzik Akogi, Ezina. Mana koina pamisi dakar lady basi mana dakar lady UC masing si koi 2014 15 boki manung sidena koi 3128 sa masi dakar lady adigi 2015 16 sina 951 adu 2016 17 mamangi fiscal year sa masi 959 and pullaga koi 5038 sigi UCC ne bogi ngai dise adu evatawani aduna hari basigi UCC yam khlagadi maduna koi financial discipline da akai balakwa aduna hojikti financial discipline hai basa fiscal discipline financial discipline se masi yaudra boidi koi financial crisis he na worsen tawe aduna masi da pige da incentive mayam ma pidaba adigi pim to ko mayam da su fangta ba maram oidana koi state singji magi legitimate financial crisis gi mathakta koi phangi awat pa lertana phan translate na he na koi awaba mayong no rupagi adugi phima ma leiba aduna koi UCP ba ha sa masi koi mandatory ne ba financial discipline ngak na bai damta sima ai yana na thamjani okay financial discipline ngak na gi damta yam maroi ba certificate am oidori bani UCC masi matam chan pikat ka damne bu chahi ahungi koi senba chahi ahungi mathang pikat pangam dan leibadagi hojiksi lising crore lising manga ga humphutaret aduga laktara manga gi senpham ji hoji phaw pikat pangam dan leire habani masai matang sida ina masigi utilization certificate pikat pangam dan leire habani hoji phaw basi pending da adubu mamang hari ba chen ba sahi homak se khogi mamang gi government hata adubu hojik leire su government su khoi du mayam continuation da leiba government ni adubu mamang gi government da leire matam da khogi utilization certification pikat tabaga center dagi granting fund lakpaga mari leina de habi wafum se mamang gi government yam kana law khong ma wafum am khang ne adubu hojik se mayam ne hainari basi mamang gi sen ba sahi ohum da utilization certification ningthi na pikhi drabani na hojik makha tarakpa
कोई सेनबा सही सिंग सिदा लाकदबा ग्रांटिंग एड पोरो लोन बोर मयाम सिदा क्रंच खरा अपन मखरदी ओरनी हाबगी नुनांग दिलेरे अदु ममांगी गवर्नमेंट मदि याम कन लाउकी कई मरी लेंदे हेदन करी हाबिलिंग साइड से कांग्रेस के मैकेदी यूसी पी दबाई से सीएजी रिपोर्ट तो सो थम्मे जन ताकपीरी सेनी अदु मसी याम मरुय पीबे से मरुय पोट अमनी अदु यूसी इदे अखोइना पुन्ने येंगी से यूसी इदे एसी बिल लाइबम ले यूसी से एसी बिल दगी डीसीसी बिल ले हाइबम जोमु एसी बिल सिगी मतुंग डीसीसी बिल सिगी DCC bill sigi DCC bill on top pase UC di ahan megi UC di piba kudam mai masi mayam ne na khangbi wa phung ngak tani masi yang sangadi elaborate tau janing de ahan mada magi engineering department yam phajana matik chan leitaban ta leitaba department mana kaibon project am local pada ariba department kudam mai na mani ko MDS mani police housing na sing bada paisa si khoi thamme AC bill da moina draw tawre tawrakanda मधुगी ngasa UC je pirani haijariba haisi kenogi wa department dugi wari ni ko haijari se hujeki makhoi ni implementing department mani ko gumbada MDS gumbada thamma matungda masi sinaba loire habasi department jina mu administrative department pirani administrative department masi UC je pirakanda se anirak UC si rupa lakh tara kaibada ani gi piba yai matik amukta pula piba si kya sanada photo in tobunina man face du matung na thabak du matungina mase pirani piraba matung gi da kai doge da last ta masigi face by face piba si loira kanda sigi hairu pot si hujike haiba department concerned department sina administrative department da thagalo matungda madui commissioner na singba director mayam counter sign tor kan se da akhoi gi hairu pot si amuk aikoina kari haida DCC bill on thok na bai dana aikoina amuk thagat li haijariba madu submit to je kana to ge da ngasai leiba department administrative department da loi submit torani DCC bill on na bai hai UC mayam piram ni koi ji marak tu gi sina DCC bill olak pai ni kairuma DCC bill je olak ko matam se da ngasai leiba face mayam magi procedure mayam je chala kan ultimately karai la ka de AG yor kane AG yorokpagi matang sidai da AG na madu yorokta poto madu neba makhoi na UCPD na ko reflectory se aduna di 923 abstract contingent bill ozana haibir AC bill je punna chama punga kulum doje masi DCC on thok ngam na leire haibagi wakhum su AG gi statement se da hairi si on thok adum bang ni takui duni adun masi on thok ngam da bagi maram je masi gi maram mayam ma leibe ai lapses mayam department du gi oiba lapses mayam ma leibe ai atai khudong cha da mayam ma leiram ba ju ai aduga maru oina ngasai gi ekta mayam da miyam da ekta AG की रिपोर्ट की वन तबदा पेपर दा ते जो खरा उजेयबा 5000 crore मुसे एक UCP द्रेगा ने का तो पोचिदी मसिदी मियाम दा खोगी लान मिसलीड तोबने नै लौजनिंगे मरम दि कई नोइदा UC हायगा मागी लेबा प्रोसेस मैम प्रोसीजर मैम दु लागा लाकान दे AG ने उरिसिदी मा अल्टीमेट ओइबा पोटु नेबा अल्टीमेट ओइबा पोटु लाक्तबा दुनि मखोइना रिफ्लेक्ट तोरिसे अदुना लैरिबा पालिबा सरकार सिना गवर्नमेंट सिना करम स्टेज दा कमाइन तोदना कनादा करी लेबनो हाइबन सिंगबसे मियाम दा निंथि जना इलाबोरेट तोना सी स्टेज जना स्वाइन तोबनी स्वाइदा लेमनी हायरगदी मयाम दसु खरा मदुइ ngasai apprehension ji leiroi doba adu nata dana hujiki leiba potsi dadi kita yamna apprehensive oiba haidare UCP dre ai de ekta hobudagi tha mayum mama sare police station nam sare police station du loire sab almost loire kan police station ju sangare pramani loire kan ngai DCC bill olapagi stage tu da khudam moina hadak sangai festival hare sangai festival ke se hujik mai UCP ram baya ma torombe du DCC bill onbagi stage yom de baya madu yogdragadi पोतो लोई खरगसु ngasai ubodi agent ukandari UCP de udeba sigumba yam misleading oiba pot khara AG gi sin na ko DCC bill on bangam dabagi maram si maroi na khogi khatar masi documentation wapadagi ne haibi dori brakari haibi ni masi DCC bill pi bangam dabasi department da government ki oiba di cabinet decision lawdana mai policy making lawdana assembly lawdana mai department implementing authority da department da loina sin thokra pot ne adoi matang du da था खुदिंग हौगिबा आइना फंगजबा रिपोर्ट पाउदा हौगिबा गवर्नमेंट की मतम दसु था खुदिंगी था मखाई खुदिंगी मसी रिव्यू तौदना अदुना वय खोइना ngasi उरिबा मयाम मा ngasi UCP दना ngasi DCC बिल ओनबा लोइदना खोइना ngasi उरिबा असेंबली की करिगी तै मयाम मा साबा लोरी मयाम से साव सनियन थोंगे थोंग मयाम की पुलप उरिबा मयाम डेवलपमेंट तौरिबा मयाम सेंबली मयाम से UCCP दना ngasi DCC बिल ओनदन तौरिनि हाइजरिबा अदु हुजिकी हारिबा लाब्स खरा मरकता खरा सिगुम्बा
लेनरंगनी अदुगा यूसी हेक्ता पीदबा कइनोमा सारगा तौबगी पोतुदी नते आइना खंजबदा अखोई सीएजी रिपोर्ट सिगी मतुंग इनदी ngसाई हाइब अल्टीमेट ओबे पोतो यरोक्तबनेना लवी ओके बीसीसी बिल फाव वनबगी स्टेज योक्तबदगी अदु मोसे याम सांग न संग प्रोसेस अम ओइनेन खनबी ब्रा खोगी एसी दगी डीसीसी मसे याम सांग न संग प्रोसेस नते कयुम डिपार्टमेंट खदा मखोइना खोइना खंदबा अनसिनोबा फैक्टर कयाम जु लेरम बियाई अदुगा अया मतम ददी मदु मयाम तौदना हानगी ममांग सरकार की मतम दा अखोइगी लंबी पाक्थोइबा तौरिबा सारिबा मयाम थोंगदगी बिल्डिंग दगी तौरी पुनम मयाम से मयाम दु प्रोसेस तु लोयरगा तौरिनि हाइदरी अदु मयाम दु अथुवा प्रोसेस मयाम दु येंगदना चेक तौदना मधु पुनमक वेरिफिकेशन तौदना खोतना तौरकान पोतु योरैन हाइजैबा हुजिके खरा लेहौदबसे मसेदा करम करिनो हाइबगी डिटेल दुमक्ते आई करम डिपार्टमेंट की कइनो दुदी येंगजरक्त्रे अदुगा मधुगी पोतु मदि याम दरकार ले हाइजैबा कोई आरडीएनपीआर हाइबा तारे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट से चादा कुंथ्राम दोई दशमिक कुंथ्रा मरी की चांग ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट चादा 13.15 की चांग पावर डिपार्टमेंट चादा 13.10 की मत 13 मो है मेडिकल एंड हेल्थ चादा 13 मुक 9.10 मरी नी अदुगा एजुकेशन एस की डिपार्टमेंट चादा 9.10 कोई मरी सिनो है तारे सुमुक्से हुजिकी ngसाई यूसीपी दबा नतर कोई एसी बिल की डीसीसी उदबी टाइमिंग आदि प्रोसेस न लेरिसे मसिकी आम चाउ मरम सी कोई एजी रिपोर्ट से हाइरिसे ईदर ड्यू टू मिसयूज ऑफ फंड लाइव फंड से ग्रांटिंग एड सी निंथिना सिन नतर नतर मिसयूज तो वामा नत्रगा कोई लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तारे मसिकी अकाउंटिंग फजना वाट पदगी अनी सी मरक ओइबी एन हाइबी अदबा आई ओजा निमाइचान लाक्से करम मिंग थमिसा चही ओंगी यूसी पेंडिंग लेबसी करी हैबनी कोई सामना हारबदा कोई गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हदी पब्लिक की पैसा निको सी डे टू डे एक्सपेंडिचर तौरसे सी यूसीडी दे अपडेट अप टू डेट अदम पीगदबने सी डिले तौरगा थंबसी यादे है अदुदनी एजीना तसेंगना होजिता पुथोराई खंगइसे सी याम थेंगबने ऑलरेडी अखोगी हंदकी पांथोखिबा डिसेंबर की तारीख कुनी थोइ दा है तारे निंगथम मिफमदा फाइनेंस मिनिस्टर खोगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाइजे कुमार नसु असेंबली दा मसे टेबल तौखिबा लेरे अदुबा मियाम द खंगन एकदम की एजीना सीएजी रिपोर्ट तो हां सीएजी रिपोर्ट टू टेबल तो बनेबा असेंबली खोजी पोस्टमार्टम नेबा सिगी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा खोटपा थबक तुगी प्रोग्रेस एकबसे खुदक ते येंगनबा खोगी सिस्टम अमसु लेयेबको अदु तौगदबनेबा अदु तौदबदगी होजी यूसीपी देना पैसा मयाम सिगी पेंडिंग लेबनी समना हारदा यूसीपी दबना मरम होइतना सेंट्रल गवर्नमेंट की मथंगी ग्रांट पिरक्तबा स्टॉप तौबसी यामना खोई थेंगनैयबा अदुना यूसीपी बगमदबा आइसे गवर्नमेंट दुगी समना हारदा फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाटपा हाइतारे ओके अदुगा थबक फजना तौदबा नत्रगा करी हाइतारे मदुगी कोई अकाउंटेबिलिटी वाटपा अदुमाइना जाहिनिंग सिना अदुबो हुजि लांकदरिबो फाइनेंशियल ईयर सिंगसिदा मदुगी इंपैक्ट लाकने खनबीब्रा अदुबो कोई सेंटर दसु सेम पार्टी के गवर्नमेंट लेबनिना मदुगी थोइदोकपा प्रेशर हाइगदरा कोई मणिपुर द मदुगी लेने खनबीबो पार्टी की सेंटर लेबो पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट ले पार्टी गवर्नमेंट के थोइनसु मरी ले सिटी सिस्टम हम ले जबने अदुना सीएजी ना ऑडिट तौरेसिनेबा अखोई सीएजी ना ऑडिट तौरजे सिस्टम हमनी अदुगी तौनबा सीएजी ना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट तौरेइसे से ऑडिट वोइना रिपोर्ट सबमिट तौद्रिंगेरसु मोय टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट दा सी थारगा नोई अकाउंट्स तो एडजस्ट तौसिलाउ हैना याम तोइन तौयबा मसी कोई असेंबली दा सीमकेसु कमिटी फाइनेंशियल कमिटी अहुम लेयबको सिना मरुइना सिगी कोई सीएजी की रिपोर्ट सिगी ममदा एनर्जी दी करी असेंबली कमिटी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ना नैना बनेबा अन पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सिना एग्जामिन तौरिबनी सीएजी ना थंगप रिपोर्ट से अदुना हाउगी बसही रिपोर्ट कनो तौबनी एग्जामिन तौबनी अदु तौना मथंग चाही की नेक्स्ट ईयर की हौजुजी करेन ईयर की करी लेगे रुसु पब्लिक अकाउंट कमिटी ना दम अमु एग्जामिन तौबु ngam अदि रिपोर्ट कौरगा तौबु ngam तो सिस्टम नि सिदी आ दिल्ली दा कांग्रेस ना पारगा सिदा फाइनेंशियल क्रंच लेगद्रा से ममा की यूसी से फाइनेंशियल क्रंच ती होय मरी इंपेक्ट लेनी ओके इंपेक्ट लेनी दी अदु ममा की गम मरी लेना दे हाइबो अफम दि थनम में
Mama government mari le na bole na do hiding UC thagat tabaga fund lak paga mari kemta le mari di yamna le ni adu madi I have been in the assembly for about 25 years I have been in the government adu da koi toina laina grab ni UCP da gi adi assembly dai opposition party gi member wo le mi I public accounts committee chairman soi wor me ba adu toina hairi se ke do gi UCP da gi fund release torte ha okay UCP da gi fund palle ba ko aduna UCP da ga financial crunch ka mari le di di adu ai opinion da madu yaning de yafam thokte financial gi awaba burden crunch khar de le dong wale hamni soi sida yu jai mantik da lak chage ja so maina ko yam chahi ongi yam chaw ba senpham da natraga yam chaw yam masing yam ba bill sing pending lai basi masi kari having ko phuji phau ba chahi ongi thangna na pikat pangam dana UC pikat pangam lai basi gi maram se kari ne khan bi ngasai ko gi AG ne habi ba misuse of fund natraga lack of proper financial accounts masin oini haisi asmai khan bi prakari meng than bi animak adum oibi yai natraga na amatang oiba su yai aduga maram di khwai gi maru maram di akhoi gi state se akhoi gi state se yamna laira ba state ne has di akhoi hana thamdal soya center gi project ayamba khoi kanogi 90:10 sat lupa khoi thong ama sage lupa crore khoi sa ma piu ha kanda manipur ga mena manipur na lupa crore tara potokodoni potokodo sense kra de gino sin khoi kra de gino manipur ga mena lupa crore tara potopungam ba ka de account ka lege sin mase khoi yam chama po khoi wahang amane asigi porsi akoina akoigi isagi matam sangi mamang dagi hona akoigi semilon si khoi semaktabasina mingondagi sum niraga thenga to adugi hainabi dugi film da lakpadagi akoi si awam oirpane aduna kaidore project ama pakala kana project tugi akoina magi first installment na ahan marka sinabagi sen thadoriba sen dugi akoi state ki oiba share khrasu thagalaga share anidu chungsannarakanda UCP doine bulai adu state ki paisa si hapangam dagadi kamai UCP doine haiba pot ama lai si kamai tokna masat se kaithar ke si akoina sum yengom changi aina masi party ki hom sungna na bada ai sahi khragi mang hai tare ko sahi ani ohum gi mamang sida manipur si ahan bada special category status akoi state singam me ba khoi adu gi do akoi regularization commission gi mana pi gi recommendation matung ina khoi si lothokre adu di tokre khoi Ojekti Manipur Canada India da special category status am da legi rosi legi takanda matam do de akoi da pyramid si da akoi gi kano si normal central assistant na lupa sahi mada lupa crore samapan pyramid akoi aduga amana additional central assistant na akoi gi lupa crore sanipan amaga pyramid ba sanipan ga akoi le kano ka lising ma kano ka samapan siga ani se asidi flexible way kari matam da tolo akoi gi pinai leta matam da su madune piba or ayam badi masigi sagi akoi gi state ki paisa se leitra kan da UCP ram dai sida or natra kan to da state ki missing CRG he potok poje sidagi hena senior me aina sum thengnagi bada aidi financial expert nate aduga MLA su oirakte adu so akoi ne assembly da kuina sum lerakpa ara financial matters sum nenarakpada manipur da center ki project mayam sing se khoi thadari mayam sing si UCP bada sahi mada lupa crore lising ani maya satle lising ani se kradi puto ko no sini kradi legi sini ado hojike aina hajari ba special category status laing idadi center na piramba sagi lupa crore sani pandumaga sama pandumaga torga adu leiduna adum anyhow torga pirambe ba adagi madu kakhi badagi de kadore akoi hojik UCP nabagi sagi mari state ki share se puthona bagi port se amata leite leita bani na hojik so dongai re asidi garona khoi tamuni maina habidu yam so mi government is continuous process ni ar center da leiba sida leiba ki kan tabai lete aduna maram oirakanda akoi piba ngamda bagi phim man lakpra ha pot ama number 1 atopa isu amadana akoi gi kaino se financial gi magi transaction gi maong se akoi gi direct funding tawdi khudam moina harabada akoi gi project amagi hari yum sab gi project ama la ani lai se finance department sangani adagi low sungu bagi harani adu finance department gi account sangani adagi am labi sem bagi har sangani habadi pool di finance department gi pool da loi leire kanda somna kanda government pai ba kangu sina ahan ba priority ne na order daga na moina ahan ba moina mugi mieng da phabani na khallaga atopam da pulabe sina thoki gumba ado somna kanda sina ga yum sab da sina hogda ba order daga labi sem da sina hogduna sina hogdo mayam se
मसीना सो तुम ओइबे याय हैबे वन मरम सी यामन लई अदुगा ख्वाइदगी हेना मरु ओइबा सोइबदी अखोगी स्टेट की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हंदोखिबसे मसीननी मसी मतम चाना अखोई मणिपुर गवर्नमेंट रिएक्ट तौदबदो आई होजे फाव निसिंगी अदु रिएक्ट तौबदो तौगदबनी अदो तौरगा तवा कोनबडी तौई तौरगसु सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी नि कई उपाय लेहिदे अदो होजेक्ति मधु लेत्रबनीना अखोई इसागी रेवेन्यू से अखोई रिसोर्स से हेगननबो होनरगांदा अखोई ngसागी स्टेट की शेयर से पुथोक्तगदी अखोई यामना वागिनेना आई खले ओके याम लाइरब स्टेट अमा ओइबनीना रिसागी रेवेन्यू सु क्रिएट तोजबा ngमदबा तौबु तारगसु याम पिकपना मरम ओइदुना रगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लौथो पिखरबनेना होजेक्ति अखोइना इसागी शेयर तो स्टेट की शेयर से पुथोक्सबा ngमदबदगी यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा ngमदबा याम चाउ मरम सु ओइबि याय perhaps misuse of fund lan sin of gisu obi aduga koi proper accounting to the gisu obi to anto mar mayam sin puncha laga hai views akoina center ki fund thadrak pada koi pan da bai nam panari se ngasagi akoina project ama sar kanda project tu ni ko akoina pan duise aduga generally oini yeng bada di akoi sen thadrak pada param thokti khoda moina harabada akoi ki seida lariba civil secretary hai ko civil secretary sawi si UC adum P na kanda ministry na madugi do moy asuna kanda khulong chada ba khalai badagi sen thadar roi state na manage to roi na hoji akoi state government na pai duri sine ba tawri se aduna segi pose only inside project to adu da pallaga habadi sahi ani sanga da manga sangbe ai tara sangbe orna da to ki ba su yai adu ki mangja badu di miyam da mangji adu da khoi yai adu ga atai generally oina mayam da hekta center da fan tharak pada pallani kholani na ai pakhat padu di ai sungdo mantin thamse okay center da fan thada bada pallani ngai de leite habne adu badu da palak basu yai habagi nunang badi khoi ojani ma chan sun leibiri oja chingle da lakshani oja center ki fund lak pada granting aid lak pada masi apan ba laine khami kari meng lebi ta मसी मरोइन कोई पॉलिटिकल याम हेन होइबा हदि इकोनॉमिक की मिंग रोम दगी नतब पॉलिटिकल की मिंग याम जेगे ओके मसी इंडिया की वरी पॉलिटिक्स दुन सेंटर स्टेट रिलेशन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म गाइडे दुम हाइबा अदुगा अमरोम दना कोई नीति आयोग सेम दना प्लानिंग कमीशन बुथतना मसा हेबि कोई फंडिंग पैटर्न द ओम बलाइसे सिदि स्टेट सिंग तानरम दे होजी हाबिरबा कोई एडिटर ना हाइरिसे मसी मणिपुर गुंबा कोई हानदगी फाइनेंस निथि जन लेजदबा रिसोर्स निथि जन लेजदबा रिसोर्स पोर अदुगा रिसोर्स स्टाफ स्टेट ओरिबा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट अयाम बसिगी मनुंगदा कोई मणिपुर ना अमुकेन सुइबने कोई बजट की मै साइजी यंगबदा मणिपुर जी याम साथिने पि अदो हाइरिबा सुंबा कोई मणिपुर गुंबा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग छा मसी कोई नीति आयोग सेंग्रो मतुंग अदुगा प्लानिंग कमीशन मुथत करबा मतुंग हाइतार अदु स्पेशल कैटेगरी स्टेट मुथत करबा मतुंग ददी मागी सही मद फंगजरंबा फंगम थोकपा सेंबम जिंग छा मसी मरुना प्लान असिस्टेंस फंगिद्रे अदु मसी टू द ट्यून ऑफ अराउंड 2000 crores कुम ओइबे 2000 crore दगी 3000 करिम ओरम बसि जाय असेंग एस्टिमेट टुदी सरकार सिमंग सो होटपा मानते अदु अतै तै नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंग ददी मसी मोय मांगजबसि हौरे अदु होजि हाबिरिबा अखोगी लाइबा अखोगी अयामबदि कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जिंग अयामन ngasa koino utilization certificate ki ama panari se masi koina rural development and panchayati raj hairi du koi NREGS ke tamai lenam ne adi health ki hairi du national rural health mission ke to oram yai ba education hairi du ramsagar sarva shiksha abhiyan ko oram yai ba aduna hairi basigi scheme jing je punjal lakanda manipur da koi central sponsor scheme aduga hairi basigi scheme mayam je flagship program mayam je punjal lakanda koi manipur around 100 kumane कोइना मसे इंप्लीमेंट तौर इस अराउंड 29 डिपार्टमेंट्स ने मणिपुर अदा हारिबा सिगी फ्लैगशिप प्रोग्राम मैम सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम मैम से मसिदा कोई रिलीज तौकिबा स्टेट अमसुंग सेंटर की पैसा से लास्ट 10 इयर्स गुम मसिदा अराउंड 20000 crores गुम ओरंगनी अदो मतम अमददी मसे कोई खरंगय कोई मागी फंडिंग पैटर्न से नुंगाइरिंगै मतम दुददी खरंगय कोई स्मूथली जलंबसु याय अदु सही मते खरसिददी कोई हारिबा सिगी फंडिंग पैटर्न दो होमपा अदे स्पेशल कैटेगरी स्टेट मुथत की पेजना मरम होइदना अखोई स्टेट की मैचिंग दा ngasa हाबिरिबा माय फ्लेक्सिबल ओइबा अमाउंट करा अराउंड 1700 2000 crores कुमगी मदो हुजि कुत लेत्रमिना मदगी मैनेज तौन होनबदा इस गवर्नमेंट सी am ओबा माय मायोक नरंगनि खले अदुना नैना ममांगी डिस्कशन मैम दा स्टेट गवर्नमेंट ना मागी व्हाइट पेपर मा फाइनेंसिंग मतंग दो पुथोपियो हाइबदो अदो पुथोकनी हाइबगी थाजबसु पिगिबा माली अदो हुजि पौदी पुथोकतेदनको अदुगा अमना आइना थमजनिंगिना हुजिकी हाइरिबा सिगी कोई हुजिकी फन थादोक बसे मसे पॉलिटिकली याम दियंगा थादोक बसु तवे बस इंडिया दा से सम नाइद मेघालय जुजिक इलेक्शन लैदोरे अदन हुजिक मेघालय जुजिक सेंट्रल गवर्नमेंट सु याम कने अटैक तौरिसा मसे कैनोदा नोय
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नितिजना कोई थगते अदु नोजी प्रॉब्लम से लेरबनी हाइबसी याम कन दु तौरी मसी त्रिपुरा दसु तौई अदुना कइगु मतमदि पॉलिटिकली मसीजु तौनदब नते अदुबो सीएजी की रिपोर्ट जेंगदी असम से मसीद लेरिबा कोगी मागी 53 डिपार्टमेंट नाखिमदुगी मनुंगदा डिपार्टमेंट 31 मसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कोई थाप ngамद्रे हाइबगी रिपोर्ट अमा थोरेइबा अदगी अमना कोई असम की दसु हौजिकी हारिबा कोई मणिपुर थेंगनेबा सुमाइना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थाप ngамदबदा नतना अकोगी फंजे अकोगी अंडर यूटिलाइजेशन हाइदी एप्रूव तौर अमाउंट से सिनब ngамदबा अदुना प्रॉब्लम मैम थोरपई वा लेरी इवन गुजरात दा कोई नरेंद्र मोदी ना कोई चीफ मिनिस्टर ओरिंगे मतमदा मागी 10 ग्रब सही खरदुगी मनुंगदुदा अकोगी लुपा 1,60,000 crores कुंबगी मदुगी अकोगी डेप्ट की बर्डन अमा मदु लेहलंबा मदु सीएजी की मतुंगिनदी मदु अकोगी फाइनेंशियल की मागी मैनेजमेंट से मसी असोबे लेबिदगिनी अराउंड 25,000 crores कुंबदी मसी कोई आइडेंटिफाई तौरे हाइदना कोई सीएजी मगना हाइगेबा अदुना सीएजीना मफम मफम स्टेट सिंगी येंगो मतमदा सिगी अखोगी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिकअप ngамदबगी समस्या से दुम थेंगनै अदु मसीदा अखोगी सेंट्रल कंट्रीब्यूशन अमखक्ति कैनोयदा मतम जाना अखोगी मागी थादबम थोक पैसा से थाददब अखोगी मार्च नक्सल अकांदा फाइनेंशियल ईयर लोरमदायदा खंगदा थादोरप अदुना मदुदा नंगहौदबा मयाम सु थोक्तब नते अदुना मसी मरोने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगी मनुंग सिदा असम से मसी अखोगी यामना कोई विविध एग्जांपल हाइतारे अमा पी तारगे असम जे मने असम की ममांगी तरुण को कोई सरकार ना हाइगी कोई सेंटर ना कोई मिनिस्टर तोयना थाबिरपदो अदुदी याम नुंगाइरे अदुबु सेंटर ना कोई मिनिस्टर तोयना थाबिरपदो लोइना फंजु लेपतना थाबिरदि फदौनी अदुना कोई फन की करंसी लेरे अदुना सेंटर ना प्रॉमिस दो की सेबम निंगदो मदु कोई फेब्रुआरी योरबोता कोई थादोरक्तबगी कोई अवाबा मायोकनरेका हाइगिबसु लेब अदुना आइना लोइसनबदा आइना थमजनिंगसी कोई सेंटर मतम जाना कोई पैसा जन थिजना टाइम ने कोई थादोकपसि अमजु चंगे अदि अमन स्टेट की मैचिंग शेयर लेतबदो मदुना मरम ओइदना सोमदा थो लेबा कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज अदुग फाइनेंशियल डिसिप्लिन ngap ngamdabagi adugi matang dumasu solve tongnaba koi central government khanaba changi adinga sagi amana koi habigiba koi ACC dagi koi DCC onma ngamde habado madu hojiki ahambagi dudi mamangi dudi leire khange hojik yam phase leire adu hojiki sarkar sigi matam anoba sarkar sigi matam dadi leitrabra habi question am le aduna masi leitananaba mamangi sigi experience lobi rakanda koi magi department sing head sing se sigam concerned minister sing siga koi yam toina tikna tanana unaba ma changeba mamdi karigi masi onma ngamdrino adigi amana masi koi deposit tawriba koi magi agency do से अखोई जुगी हेता हारसी ममांग ददी अखोइना लेरमिसी से पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन दसु डिपोजिट मैम तौरिबनी अथते एजेंसी मैम लेरे ट्राइबल कॉर्पोरेशन का क्रा मैम जु लेरे को हाइरिबा सिदा कोई डिपोजिट सि तौरनी मोइसिना कोई इंप्लीमेंट तौदोरिने अदो हाइरिबा सिदा कोई मागी सिनरिबसी अतोप अकाउंट दमाना थादरगा इंटरेस्ट रेट सि चारिब्रा अदि सेंदुइ चारगा लेथोइब्रा नत्रगना फंजी डाइवर्ट तौरगा अतोप सिनरिब्रा काइबसिगी यंजनबगी थबक से मसी तोइना उनदना कोई तोइना कोई हमजे फमबोइदी सुंबसी थोएबा अदुना ममांगी दुगी एक्सपीरियंस लौर कांदा कोई अनोब सरकार सिनसु हाइबसिगी मॉनिटरिंग गी मेकानिज्म से मसी कंखल लबोइदी फाइनेंशियल डिसिप्लिन से मसी तुंगदे इंगाप ngamni na admine tham okay mamangi lesson mayam si mistake mayam se tar masi yenga hojik chali ba financial year se dagi horaga lakato financial year sing ta krak lakshan dana monitor tawraga ningthina masi fund sing se sin avataraga di so makhal gi utilization certificate thaba ngamdaba AC bill dagi DCC bill on ngamdaba gi problem si masi kar makhai di solve to ngam ngene habani on the no brand project ke bekti am thonjar ke pen news meng tabro nei welcome back doning bere se manu hunani 360 degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam manu hunata ngasi khana jerme ba si haukiba january tarik manga da AG Manipur na पुथोखिबा रिलीज तौकी मियाम द पुथोखिबा है बतारे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाही मरुइना ममांगी चाही सेनबा चाही 2016-17 की मदुदा मरुइना हौखिबा सेनबा चाही अहुम 2014-15 15-16 अमदी 16-17 दा कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा ngam बसी चराना लुपा करोड़ लिसिंग मंगा की मथक्ता लेरी है बगी वफम सिगी मतंग दनी मसी की मरी लेना होजी फावबा लापो कोई खना बदा थोलै से कोई मरुइना फंडिंग पैटर्न होंगिबा द कोई नीति आयोग लाखिबदगी हानगी कोई सिस्टम मैम मुथर की बमरुना कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लथो की बदगी कोई मणिपुर की शेयर पुथोक चबंग हम दब याम चाव अवाबम लेरे रेवेन्यू सु क्रिएट तोबंग हम जदब अवाब थेंगनरी है मसिना अचौब मरम ने खमी ब्रा कांग्रेस ने याम तो है कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लथो की बदगी फाइनेंशियल क्राइम हम लेरे है बसे ममांग के गवर्नमेंट से लोरम दारी हम कना लावरम वाफम कनी करी है नहीं होजा
ओजा गोस्वामी लाक्से मसी मदे फेक ने असुमनी Okay. की स्पेशल स्टेटस कैटेगरी लोग थोक पदगी लाइव प्रॉब्लम मयाम से कई लाके हान लेमी बा हाना कोई हेमंत न स्टॉक पी रे एनसीए एसीए एसपीए न सिंग मयाम से मसी लोइना मक्से हुजिकती मसी लेत्रबन मसी के मनुंग दे एक्सेप्ट एसपीए नतना एसपीए की फिक्स नि अदुई प्रोजेक्ट तुग ने अदुनी डीपीआर सारा खोलगा अनि उमदे दुम फ्लेक्सिबल ने आई मसी मतंग दे थोदोंना सांगना केनो तो जरो अदो लाइव प्रॉब्लम हुजिक लाइव इशू से हुजिक द हुजिक लाइजे एनईसी की लाइरी एनएनसी पीआर की लाइरी डोनर की लाइरी पोत से हानगी ngसाइगी स्पेशल स्टेट कैटेगरी मा स्टेटस से लौथोक्तिङै ददि मसे खोगी प्लान साइज दुगी मथक पिरम पैसा ने हुजिकते नॉर्मल प्लान साइज मन सी पैसा यावग्रे याम साथिन लुबा याम सेरियस पोट ने मसे हानदि अखोगी पिरिबा प्लान साइज दुगी लैरिबा पोतुगी मथकता हाइबा एडिशनल पिरम बनी खुदम मोइना अखोइना ngसाइ यूसीपी दवना मरम मोइदना केनो तौरे हाइ पोतो अदुई मतंग सुसिगा मई लेने सिदा केमता लेते मतम खरा डिले तौबा मतम खरा थेंगदबा कोथबा दुगी पोतुना मनी सिगा ngसाइ प्लान साइज लेपकपा 2014 15 दैने हाइबिरे मथंग मथंग सीएजी रिपोर्ट फोंगिनी प्लान साइज से कसु हंदब्रा हंददेबा से कसु थोइदोंना रिलेटेड ओइदि हाइजरिबा अदुना लाकदुई पोति हुजिउजिकता अखोइदा यामना चौबा फाइनेंशियल क्रंच समा मणिपुर न मायोंग गदुइसे मसिदि कइनो हाइबदा हुजिकी ngसाइ गी हाइजरिबा एनईसी गी एनएनसीपीआर गी डोनर गी लेरी मैम से ngसाइ नॉर्मल साइज की प्लान साइज मथक पिरम पैसा से सिगी मनुंग द यौक्षनग्रे यौक्षल अनेबा अदुबो हुजिकसु ngसाइ यूसी गा मई लेनदेना अमुका थमजरबदा अमुका हल्लबदा हुजिक हुजिक से चौरांगना कइनोगी अखोगी एनईसी दगी फंगिसे 500 करोड़ ने लोवती अप्रोक्सीमेटली अखोई नॉर्थ ईस्ट की ओइना फंगिसे सिमुंग मणिपुर गिसे चौरांगना माइ स्टेट अचौगा मचा अदुदा खाइदो काना 70 गुम फंगी 70 गुम फंगबजे दा अखोइना ऑलवेज अखोगी हानगी ममांगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हा गवर्नमेंट हाइबदारे सिना कन्न होनदना 150 भोग योना लौबा हाइबदि अतैगी यूसी पिरक्तबा खोलक्तबा अदुदा प्रमाणिको सिगी द अखोइना तंजाम लौरगा खोलगा अखोइन सीजीपीयू सीदा सिनददेना तौरगा अखोइ लौदना याम चाउना 150 करोड़ लौबा यावग्रे हाइजरिबा अदुदा सिदैदा आइना थमजनिंगि एनईसी न पीरिबा यारमार्क तोइबा 70 करोड़ से यूसीपी देन हदबा नतेबा नखोइ प्रोजेक्ट अमा एनईसी दगी गान असोमद लौगी लौगिबा प्रोजेक्ट तो पीद्रमना सोमद पीररोय हाबि पो लैतेबा हाइबा लरिबा मयाम सिगी पैसा सिंगसे अखोइ अदुमक अदुम अखोइ अदुम चपचाना अदुम फंगी मसिना मरम ओइदुना ngasa UCC na haji mayam de apprehension leibe UCC pidrakanda अखोगी सिगी लैबा फंडिंग मैम से हंधरकद्रा खोलकद्रा हाइबदुगी पोतुदी आई थोदोप लेते तवदबो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दुगी खरा तपथबा खरा मदुगी तानबगी खोनबगी खरा सही अनि द लोगदबो अहुम चंगबा अदुम पोती लाप याय अदु नतबददी थोदोकना मसिना काइनिंगाई लेतेना अखोई आई अदवाइन थमजनिंगे अदुनी आइना मैम थमजनिंगे ओके ओजा हेमंत लाक्से ओजा करी हैबनी अखोगी कोई रेवेन्यू क्रिएट तौजनब इसागी रिसोर्स मतिक चाना लेतबनिना लेकिन साइगी स्पेशल स्टेटस कैटेगरी लौथोखरबनिना ओजे कोई मणिपुरना करम मोंगदा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग लेरी मैम से होइसी बुदी निथिने अकाउंटिंग तौर मतुंगदा अचु मन करिना आरामर के मैम थोलक बसु यारी अदुबो मखा तान है बतारे कोई रिसोर्सेस लहलगा करम ना कोई इसागी रेवेन्यू क्रिएट तौबदगी अदुगो सुम मखल की अंगसा मैम सु हाइबे स्टैटिस्टिक्स उरु मतुंगदगी येंगसे मैम हानदे से हाइनरग लेरबा मणिपुर से सेंटर की थातरक फंड दा डिपेंड तौरग लेबा डिपेंडेंट ऑन सेंटर्स मर्सी अदुदा लेबा स्टेट हम ओरग लेरे मदु एदिन कोई रिलायबल सेल्फ रिलायबल इकोनॉमी में क्रिएट तौब ngam गिदम करी तो मथौ ताइन हाइबिनी मसिगी वहम से अखोई मयाम न सुदम हाइननी मिसम न सुदम हाइनी अखोई स्टेट सी याम न वारे मिंगोंदगी नीरगा हिंगबा स्टेट ओइ लेरे अखोई बिख्यानी बा सत लेरे न दम हाइबा अदुगा मदुगी कमाय तौतना अखोई सी इसागी मखोगी मनुंग फुनबा सेमिलोन की फिल्म लहिनगदगी हाइबदुदी अखोई ने हेक्ता आई ने हेक्ता हाइबि यारोय अमसिदी तोंगाना अखंग अहि मयाम तौरकांदा मणिपुर की लेरिबा थबक सुबा नोंबगी मोंग मतौ वा कल्चर सगी मोंग येंगा कमाइन तौगदगी हाइबा पोनमा फजना मदुदु अखोगी याथोकदबा पोनमनि आइबु हाइजौ हाइ तारगदी अखोगी कनो से अखोगी मणिपुर द लेरिबा वा कल्चर से मांगखरे वा कल्चर से लेत्रे हाइबि अदुगा खर खतनी अखोगी मागी हिंगनबगी दमक होनबदा याम कन्न वाना होनरिसिंति अतैदी अखोगी अतावबा पोसिदा चारगा येंगबा अदगिदी सुदना नुंगाइनिंगबा अदगिदी नोंमो निनी वारगा सही म फम्मगा साबगी फिमदा दम लेनबगी पोसे मसिना यामना सोए अदुना मतम अमददी अखोगी कनोसिंग सिना मणिपुर द लेबा मियामसी सही अंगांग ओइंगदगी हौना अहलुर भोक्सी सुबा नोंबा सिने मरुइना नोंमगी सुबा नोंबा
sahi ma sana ba phau paisa lamni sahi ma sana ba sing thanamni aduga sahi ma sana ba nga thamine ba aduga phirol sarisi ing manung gi sena ba sana mayam ji loi ma puri ne si mayam ji tor kan da nungai ba mung mingon da tang da mung menu le ramine ba adu matam du ki film du ka di hauji ka di manabi ya pon te hauji ti technology mayam lai ai na phanayam haitrasu ai ngonda ai na pai ha pai da ya da mobile khoi ai mobile se puthor ine ba nang na pai da ngam gudre ne si boina awo ju mobile ai pai da ya di mobile param badagi di amuksu android mobile ong pusale khoi an na di internet ya bane na si pai da ngami bra ba se khoi pai da ngami bra ba sigum system mayam matam gi sil si da khoi su yaw da ya da pot am lai si da khoi su bo no so no gi heng ka do khoi hengat ki re ba khoi na sum sothar e ba asine ba lai maru ina thok phangdriba naharol sing si kamai to na ma soina thok pi ga da gi sine akoi sidi factory su leite are mapan lam to gi lakpa company su likhat pi ya te har ga loin order ya te har kani am to gi har kani adu gi masa gi thoksel mayam budi tam tam na som pai kani adu ga hoji ngasi ngarang gi ngasi hayeng ma heta masi ko kani hai budi leite ba adna long term hai ma short time hai ma akoi yeng batai aina mi pai am tang lei ras akoi gi GST na ama akoi pusale ko pusalak pasi GST si ai gi motati masi afabo oine ne khali afabo kanda manipur de channel do ni ko manipur de ni ko mang do kamai to ke kanda GST gi matang da akoi gi state amana machine chen ji putha tar ga di mana sahi manga ji moina mateng pi ni haibne ba adu sahi manga du da akoi na mateng du moi gi di phang na khoi mi hindi hingani sahi manga matung da akoi na akoi gi semit lon do mit to wam da tar ga di akoi mut pata bra manipur si badhan thame phim la haibe wani da adu hoi kamai to ga di hai ji hojik ta gi hona plan to ga da ba aduna अखोई फाइनेंशियल एडवाइजर से अखंग अहि मयाम से मसी तानरगा कमाई तौसिगे है पोड मरोम त लाक्तगदी आइना सी म तौरगा फने हारगदी मसी मसिन याम थियो मिनी ना आइमुदा हाइना गिनी मदु आइने हेक्ता हाइबा ngam नै थमजे ओके मथंग से ओजा निमाइचन लाक्चे गोजा ngai कांग्रेस न सुताक पिखरे अदग ममांगी कांग्रेस गम न सुतम हारंबा बिगे स्पेशल स्टेटस कैटेगरी से लखोखि बदगी कोई फाइनेंशियल गी क्रंच अवाबम लाइसि से दुम हौग्रे अरग हुजिक 2014 ऑनवर्ड्स हुजि फौगी ओरिबा फाइनेंशियल ईयर अहुंगी अखोइना यूसी थागत पंगम दबुगी सिसु हुजिकी स्पेशल स्टेटस कैटेगरी लखोखि बसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लखोखि बसे मसिन सु याम चाव मरम मोरि अदु बीजेपी दिना तेना तुम हाइरि साइ सिदा टाइम दा हाइजगे स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस लखोखपा को अदुगा यूसी थादब जिगा मरी थोइना कन्न नै लेना बु यारोयबा सगे कोइ सुम डिस्कस तो धारै जे यूसी पीद्रि जी स्टेट की कंपोनेंट पुथोग ngam दबदै नि हारसे सिमा जोइ यानिंगदि ओके मरमदि कै रोइबु प्रोजेक्ट से हाना DPR सावकांदा हाना सेंक्शन लौद्रिङिदा अखोइगी स्टेट सीआर से दा प्रोजेक्ट तौखरबनेबा कोइ पुथोग ngamgane na मरि अखोइगी फाइन बजेट तगी उठखरबनेबा अदु होजिगी UCP बा ngamdabaduna मरम अमनेबा होजिगी पैसा स्टेट सीआर पुथोग ngamdabaduna मरम अम सि वइदरुनेबा होय खरबुदि मरिदि लेनरम बयाय अदु UCP द्रिसदि मरोइना थबक फजना तौदबा फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेतबा ngasa akhoi oja Chinglen haibi do some department ko moi da paisa deposit tawsalaga moi da thabak di sina dadna madu kan bank account hang to account interest sa leba ta sing badi masigi hujiki kana gomba agency amana aidi government agency ko se MDS bo harasu police housing corporation bo harasu or any other agency bo harasu ko moi sida khoi government department gi paisa thabak sunum ne paisa deposit tawraga मधुकी इंटरेस्ट साब याद दिया बा दिस इज इलीगल दिस इज अ क्राइम याद दिया बसे अदु अदोम द सिन अब सुकाम पुसुम जावबा अदे अमना मुक कदोगे कोई प्रोजेक्ट मयाम सि लोइ लाए से खुदम होइने हागे मतम दai हेल्थ मिनिस्टर ओरमे मतम दai हेल्थ मिनिस्टर कांदा कोइगी HIV से एड्स की इशू सि कन्ना लाखबो मतम नेबा प्रोग्राम से कन्ना लख पैसा याम थादरक मतम अदुबु UCPD ना हाइदि UCP दा ब्रंग साहिगी दो कंप्लीट प्रोजेक्ट पैसा थादोरोय हाइबन तेबा इन फेज मेनर पैसा लाइबनी ना फर्स्ट फेज के पैसा दो यूटिलाइज तौद्रबो डी सेकंड फेज के पैसा पिरो एब अदुने बा UCR से ओके अदुन गसाई एज की फंजे प्रोग्राम से याम लखोल ओरक होनि याम लखोल निंबा अर पैसा से थारक पसी के दोगी फाइनेंस चंगरे फाइनेंस न पैसा दो रिलीज तो बिरक्रे हेल्थ डिपार्टमेंट को अदुदी मतम हेंग्रे UCP होद्रे अदुदी आदगी नाकोना हाइरे नोइदी हाना पिगे पैसा बोदा सिनद्रे अदुदी कमाइना कोइ मथंग ग्रांट पिरकनी हाइरे सी
macha mani ko adu sigum ba mayam se tahudo mayam se ke dorgi bo horen financial year loiram dai da di matam du gi pai bu go mena ka dorgi bu fan sin na do mayam se fan ne ji paisa oina leiba ni tab di khang tre ko sie da di leya ba budget copy di paisa no leya ba okay utilize to der je sie di paisa account no leiba paisa oina de khoi bank di leitra ba matam du ke dorgi bu ngasai paisa do sin di hai gi ne dana state government gi na ka matam du gi wana ko government abu mo modu maran siwi thona darkar te maduri management hai ba kamu gi wa anu blab si kharab management khara hai bo isno nai khalli adu bu huji makti haudang airi mina adu udri ba ko adu bu hana torum ba se ke do ge bu ga sai paisa je misuse hai gadra ai minister sing ji ju even chief minister former chief minister hai tara mai tare mai interest ki thabuk lai ba hana misuse to na ko misuse na te tabi hai ro tab ai la ta go ba ai ta go ba mai interest so work lai ba ai di ma gi interest lai bo work to de paisa je dama dam de release to thok ka sin na khran ni ko atu project amagi paisa du na department release to bidana tham grani go ren financial ro kanda kai dor ge bo 8449 account lei okay ai khoi ka no oja gilum khami khoi Hareshwar khami ra goni 8449 ta sek mari PSC ki chairman ku ai 8449 lei 3 ju lei 8449 ni har je 8449 dai masi kamai to ge boina ai account PSC ki chairman oram ya pa phana kuina oi ba AG si ka phamin raga exact department myam ji examine to sida ngasai financial statement account examine to ribani adagi audit report examine to ribani adar moina puthuk 8449 paisa sam tham jangre AG ki view je 8449 be account se koi AG ne recognize to de keeping money in the 8449 is a crime, it is illegal. So this government is illegal government. Hai aba se. Sina sing basi kya lai aba. Aduna ngasai ki UC thabang am tabje. These are many reasons. Okay, many reasons. Adu department ki thara iba senfam atop pada sin thopni wafam hari wafam do Manipur da habi wana English hai tar ki misuse hai dum ta duni. Atu misuse tu di janing di hai dun Congress ki oja Hareshwar nai biri defend do use kari hai. Se ke no ne si matang da karo. Okay. Misappropriation. Misappropriation ni hai. Si matang da ki ta mona tham gi do. Si mata ai ke matam hin kare hai ba se. Okay. Si matang da ne koi hana ki koi honorable chief minister na su matam hin jing ai handa ki transitional period to da. Yarga di 8443 na 8449 da paisa se thambi ho wona ai je mang da nam ne ba. Ken da nam ne ba. Madu ki potuma ai keno ta uje. Maram ne matam me ne posi magi circumstances mayam lebi ai amagi department ni kari soi da su lebi ai aduma ai masigi hendana ba hojik su matam hen gi dana to bo khotpa project ra su tai adu matam chana hek to bo hek pai ba hek poching ji mahum chan thana magadi maduma thoi dai sima ai thamjage ani su bada ngasai gi leriba khoi keno sing se ko opposition sing je opposition haidare hoje khoi Congress government Congress ki leader party se opposition na ngang puwa se wakai ni haiba wakai oi ni global gi wa ma gi ui ba masi tawida ba ai wakhal dadi karino opposition na high report se lebak chi huji ga ware phan gi crunch ki problem la ko ya ba ngasai special status category lo thok ki bai ko ki bai war pu ya bai put ma ya ji lei bani na hai nei sing ju kai no na kha ta ra ga chungjan na ga praja gi awa ba se masi kok na ba miyam gi awa ba se khoi punam ki awa ba se kok na ba punna changhen min na ba amaga cooperation piraga changhen na bagi matam du oigane na ai thamjage aduga amakhang na hojik laiba midagan lai sisu ko sai gi haiba pot se laiba some sort of madumati panjaning tre adu umbagi pot lom da lakadra ga haiba gi apprehension ga chokoi adum leitabana te adum lei wafam khrasin eng thamjang okay tong wafam sing ne adubu koi opposition gi phongdor iba wafam natar ko media da laiba wafam natar tong ba intellectual think tank mayam da laiba wafam mayam natar public da laiba wafam mayam si makoi wafam su tabi baga men accept to mathok time roina opposition gi hai tare adu opposition wafam ji tasan bi bagi mahutta opposition ngangi besi makoi sidi hena phajaba idea khoi dele khoi hena chummi na ta lali habagi adona chapagi mahutta hariba idea myam selection biraga khoi gi lamdam sigi economy se hena paglan ba aduga hojik pali baga aku BJP lusing baga mena sisu mathangi khoi AG gi report lak pada UC thagar pagam dre habagi report se lakna bahana bibna phagani habagi wakal onda ngasi manung hongi thamse matang sa lusin jarge ngasi thamse da ojani Nimaichand oja Hemantakumar oja Hareshwar amadi oja Chinglen Meisnam leng birak thamsi batha api khiba amadi mapung han gidam to oja mari bo amkhan tha chompung cheri appreciate your joining
मसिन ngasi manu hun ge tharong ngasi edition se karam tawbi bage khode khan bir pe agane khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tawbiraga comment amadi feedback ta bir pe agane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.